Pemirsa Kantun Wenten lelima provinsi sanding nguningayang penincapan kasus harian COVID-19 indike inucap kewedarang oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono sesampunnya rengin rapat terbatas sareng Presiden Joko Widodo selehin saking kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dani mausang lelima provinsi saning nguningayang panincapan inucap inggih punika Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, miwah Kalimantan Utara. Selanturnyane Dani ngawohin ring nasional panincapan kasus harian COVID-19 sampun sayan tedun selain saking tedunnyane wilangan reproduksi efektif RT saking akehan Pulau Ageng sane wenten ring Indonesia. Lianan punika indik wilangan pasien rawat inap ring rumah sakit taler kauningin nedunang. Rite pengan mangkin wenten 60% pasien sane kerawat nenten medue gejala saha gejala ringan. Akehan kasus sane kerawat nenten muatang perawatan klinis medis. Indik kasus kematian kauningin wenten 50% pasien COVID-19 sane padem antuk medue komorbid. Pasien padem ake raos saking krama werde antuk komorbid merupa diabetes, hipertensi, miwah gagal ginjal. Wamenkes taler nuakang, yening pemerintah patut staterajeg nguduhang krama mangda nenten memilih soro vaksin antuk digelis ngawantuk kekebalan bersama utawi herd immunity. Rahu mangkin krama sane sampun poli vaksinasi dosis jangkep wenten 54%. Dane taler ngewedarang pemerintah sampun ngerevisi malih indik kebijakan jeda waktu vaksinasi mangda digelis mangge herd immunity. Dia Dewi Bali Pos.